Мы сидим в Бухаре, вот с ребятами. Усман, брат, красавчик. Сейчас будет петь песню про маму. Эта песня посвящается для всех матерей. Но это будет на узбекском. На узбекском языке. Так что, внимание, господа. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur, suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdur, menga oltin sar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur, menga oltin sar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, vaqtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmat ming bor, yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdur. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmat ming bor, yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onam bor. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, nuri onamdur. Eyvallah. Maşallah. Красавчик. Teşekkür Sağ ederim olasın. abicim. Teşekkürler. Весь зал аплодирует стоя. Вот это Осман, красавчик. Я его обязательно отмечу у себя на странице. Подписывайтесь на него. Бухара, супер.